evo ga Murija udarilo. Nemoj srati. Kako to uspio bilo? Eto, ode Spider. Jel ga možda ga vodi? Ko je to vozio, brate? Mači. Jel mogu pišta što je vozio? Ovo, raj. Mjesto uviđaja gdje je bio događaj. Ovo je cigarom blizu. Nemoj mali plančiš jebovat sa hlebom. Ovo je njegovi motor, onaj što ide od ozgo. Žuć.